PCI gi moigi data dagi pirakpada lairiba cookie gi MLA singi makoi gi oiba makoi gi furup aitai moigi tribe group se karambano haibasi thadorokpa matamda hairiba cookie gi MLA singi marakta amadi any cookie tribe na yaure haibi wafam se social media gi atai da mayamu ka unaba fange aduna Maite Alliance na hairiba any cookie tribe haibasi lathongna ba demand tawre haibani adu itaragadi tamu maruina hairiba magi tribe group ki oiba posi yamna mayek sengna miyam da khanganba aduga masina karigumba kanda ekhoigi marakta sumaina pau phawdokna ba gi mongda leibasina kayumba kanda wakhal se lana khanarak padongna tawi aduna leiriba ST list gi karam kramba group si ST list yaubano karam kramba group sina yaudabano hairiba posi miyam da yamna mayek sengna khangan bagi tangai fadaban layeng khali maramadana maite alliance ki sigumba demand si atopa mayamna su hairiba ST list ki posi adumak mamangda haiduna laye dubu yamna fazaba any tribe any cookie tribe lauthokna ba demand tawre haibasi maite alliance ki dim wafam si yamna maru oi matang sayna lobra tamu karian tamne masih yang kena pabak kontak ni, bagi hasil jika terlibat kena sih kau, bagi mereka alliance puteri kena sih, bagi hasil Manipur lagi ba, bagi kondam ni ba, bagi singmi tambi, bagi kunca mari manga sih lagi ba sih, bagi mereka kata ni apa sih schedule tribe tu lagi ba sih, ayam mana bagi satu mar lagi paite wifi lagi tongan buat tangkul lagi mau lagi romai tongan buat koi ciru ko koi lagi buat sandal dah lagi buat tongan buat koi mai tribe ki mamin thol lagi buat apa asyik koi any cookie tribe hai buat tadi koi Myanmar lagi lakpa atau apa Jingmi koi atau apa refugee ayam lah su makoi kalau tu makoi tribe mana tu kena tahu kan ni. Sudah schedule tribe dia pun never list. Aduna any cookie tribe harus lakukan oversee apa kontak. Jadi masih lakukan dapat tadi atau foreign emergency. Jadi mapandi lakukan singa sesu. Makoi marakta makoi di loan mana ba, makoi sakai utak mana ba, makoi marakta lagi matam kerana ada dia makoi Manipuri language makoi tu ngamu gambar. Sahih mana lagi tadi. Makoi nanti sukan khang dia ba. Akhirnya koi jenung manungda koi jenung ke Chosan Purgi Tangjing Hill Range jenung manungda lagi ba Henglep subdivision lagi ba koi Myanmar ki border lagi ba Singhat lagi ba High Court lagi ba adagi Kamjong lagi ba ka sumbat Myanmar ki lakpa koi foreign emergency ngase makoi yang makoi ga matam gerak tu nanti dalam matum dah, ekoi na makoi se original lah, adagi lagi berasa ekoi na kan bungam deh lah, tu na makoi cookie any tribe sih dah tu makoi sangi betul kan, tu na satu pakai lagi mar wifi kan, ekoi tongan ba, magi kangluki, kan ada tribal ke certificate, ekoi se kanghu betul je, ekoi na makoi anu bola ilah ke tu kang betul ni, masih koi masih tahu dah apa ya tu bah, koi yang section bah, tu gumba, koi kontak ni, tu kan masih tengok lah ni. Kerana ngalih macam dah sahih, mangat lagi macam dah asyik gumba step se, lokal gumba tadi, hendak apa kan, oi gado ni, tu hasil tengok masih